Mas se
yang dicari-cari peliharaan malam-malam malus poin menculik cair peliharaan itu dikenakan asfaltan ini dia selalu menjual pilihan peliharaan tak harus memberikan racun itu racun dalam Depois adalah apa fungsi umumnya itu adalah situasi. Dia mana dia itu belum tahu dia ada sih. Dia ada untuk itu tadi. Itu adalah fungsi dalam itu adalah dari saya dia apa. Sampai dia Sampai dia kalau dia dibaca أبصارهم يأتوا يجيبوا بفيضة وفي الأرض مكرونا وعرضهم مكرونا وليجوا يكون زميلا أطفالنا بفنانة الصلاة إن اليوم الفاي يجوا تأكسير ما اخترنا لله سرياء إلى الرجال وتيني صلونا لله وفيه يقوم صلونا وتيني يكون فيه ونقلوا هاي الكلام وليجوا أمام الله وتانية اللي مرتاح ولا يتناسى ليجوا وجوا يتناسى لتفجعنا ليوضع لنا سبب على السبب تناسى وتانية لهذا الناس هاي الفوق ليجوا ما يمكن ويجوا معكية أو ليجوا وليجوا ليروح فوق من الأرض كلهم كبار إلى لا فوق يجوا إلى الفن إلى اللي فاهم ما خلق إلى يجوا يروحوا في الدنيا كجافير يروحوا فاتحان إلى لا وعيات يقول يجيب توصل الكافر أيتوا يروحوا ليجوا إن يجوا تقول ما يسوي in the year to a 4 years in the month of or the Juma in Hawaii in the Lili from Anna and Numa of Anna Juma or the Anna to a if I for me like that or the Anna and Hawaii or the Juma the country Malus here or we were there more than we reflected this year. Often I try to try to be that full of the Jua that to go away from us. The time of being now there is done by the in the living mind of the Jumawina, the Jua on another here. In Dumas, Salmo, Madonna, the Jua is Kalina. Dekat rumah satu tiga bayi di pada mati. Orang mana pun itu kerjanya dan tak komikan melakukan itu contoh dari malu itu contoh dari sia itu malu untuk kepala perempuan masuk wahai atas. Oh Yesus Kristus, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus al Paito oleh Roh Kudus pribadi dari Tuhan ke dalam nama Tuhan. Wafulina lo sesuai Tuhan itu masa tahu ini dia cumi oleh kita tahu. Kalau sesuai Tuhan mahu menyuruh Tuhan, saya Tuhan sebina kita Tuhan kita mohon Allah Tuhan yang akan bersama maka Tuhan tidak sendiri. Ia cuma oleh Tuhan ini kamu kuliah orang dari seluruh bangsa. Amin. Kata Yesus itu Tuhan Yesus adalah